Lokowela ndi madekwana ukotevera mafhungo pano kha Bellerin News Channel vachikwavalelwa nga Rofhiwa Tshikovhele. Kha tsedzuluso ntswa yo gandiswaho kha dzhanele ya molecular ecology, vhasedzulusi vho wana uri zwinoni zwine zwa ḽa zwiḽiwa zwo pfumaho protein a zwi anzeli u kavhiwa nga malwadze. Mawanwa o shumisa tsenguluso ya molecular ya malofha. Vhasedzulusi vha ri tsedzuluso yo dzumbulula uri zwiḽiwa zwo fhambanaho zwi re na protein zwi khwaṱhisa masole a muvhili wa tshiṋoni. Tsedzuluso yo rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Arkansas. Ngudo ntswa yo anḓadzwaho kha dzhanele ya Geophysical Research Letters yo bvisela khagala tshiimo tsha u ṋoka ha ice ya thavhani ngei vhukovhela ha Canada, United States na ngei Switzerland. U ya nga vhorasaintsi, mashango ayo o xelelwa nga ice ya phesenthe dza 12 vhukati ha ṅwaha wa 2001 na ṅwaha wa 2014. Vha tshi isa phanḓa, vhorasaintsi vha ri kha miṅwaha miṋa yo fhiraho ho vha no ṋoka ha ice kavhili musi hu tshi vhambedzwa na miṅwaha ya 10 yo fhelaho. Ngudo ya rangwa phanḓa nga Yunivesithi ya Northern British Columbia ngei kha ḽa Canada. Vha muhasho wa pfunzo vunḓuni ḽa Limpopo vho ṱuṱuwedza matshudeni vha grade ya vhufumi na vhuvhili uri vha dzhiele nṱha khempe dzavho dza u guda dzine dza dzulela u vha hone ṅwaha muṅwe na muṅwe nga vhuria. Iyo mbekanyamushumo ya idzo khempe i vha yo pika u khwinifhadza mvelelo dza maṱiriki dza ṅwaha muṅwe na muṅwe. Zwo ralo, vhunzhi ha matshudeni vha maṱiriki vha khou lavhelelwa u vha tshipiḓa tsha idzo khempe dzine dza khou ḓo thoma na u bvela phanḓa nga ḽavhuraru. Khempe i ḓo vha yo rangwa phanḓa nga MEC wa zwa pfunzo Limpopo Vho Mafhungo Lurori Ramakhanya. Muambeli wa muhasho wa pfunzo Vho Mike Maringa vha ṱalutshedza. Learners have already started with their camps across the province. We've got 7 education districts that have got residential camps. The 3 other districts are on walk-in camps. We want to commend educators. Parents are part of this program, are working very closely with the Department of Education to ensure that we get our learners to be part of this program. Akho guma ngorali mafhungo fano kha Bellerin News Channel vhasiyangwe mthetshelesi u bvela phanḓa na uri tevhelela hune vha ri wana kha Spotify, X, Twitter, TikTok khathihi na kha YouTube, kana uri fonela kha 083 861 2263. Maṅwe mafhungo ndi vhavhuyelana o tshifhingani tshiḓaho. Ndaa. Awanga ne zwi ḓa kha sia ḽa masheleni, Bellerin Brands ndi thandulo yavho. Ri vha thusa musi wo hanganea lwa shishi kha sia ḽa masheleni. Ṱhoḓea ndi dzi tevhelaho: ḽipi tsha muholo, tshitatamennde tsha bannga tsha miṅwedzi miraru, khophi ya basa na ḽiṅwalo ḽine ḽa sumba hune vha dzula hone. Vha ri kwame zwino 083 861 2263. Email ndi info@bellerinbrands.co.za. Bellerin Brands ndi vhahadzimisi wa masheleni vho ḓi ṅwaliselaho.